guhaye ikaze ukurikiye Kodu TV. Hanyuma DJ Bisoso yavuzwe ku mafoto yatumye benshi bakeka ko yakoze ubukwe bwa kabiri. Ni ibintu byaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda no mu bitangazamakuru bitandukanye ko DJ Bisoso ni umugabo umaze kwamamara hano mu Rwanda, turabizi mu bijyanye no kuvangavanga umuziki. Ubusanzwe yitwa Hassan Sakubu, akaba azwi cyane mu ruganda rw'imyidagaduro nk'uvanga imiziki w'icyamamare. Kuri uyu wa mbere tariki ya 26 Kanama 2019 nibwo hagiye hanze amafoto amugaragaza nk'uwakoze ubukwe, nubwo we aya makuru yayahakanye. Amakuru yasakaye mu bitangazamakuru yavugaga ko kuri iki cyumweru tariki ya 25 Kanama 2019 DJ Bisoso yahagurutse mu mujyi wa Kigali yerekeza i Bujumbura, aho ibi bintu byose bijyanye n'ubukwe bwe byari byateguwe mu ibanga. Hanyuma ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru tariki ya 25 Kanama 2019 agakora ubukwe n'umugore usanzwe uba muri kino gihugu cy'u Burundi. DJ Bisoso mu kiganiro cyihariye yagiranye na Kodu TV yadutangarije ko atari ubukwe yakoze, ahubwo ko ari umuvandimwe we yari ahabereye, aho atari ahari mu bukwe bwe. Uyu mugabo yatangaje ko bwari ubukwe bw'umuvandimwe utari mu gihugu bamusabye kuhamubera. DJ Bisoso yatangarije abanyamakuru ko yagiye kuhabera umuvandimwe, bityo agaragara nk'uwakoze ubukwe. Gusa yongeye gutangariza abanyamakuru ko atari ubukwe yari yakoze, ahubwo ari umuvandimwe we yari ahagarariye. Byibashijweho cyane kandi n'ubu ngubu gitrending, bibaza se koko DJ Bisoso ibimuvugwaho ni ukuri? Nyuma y'amafoto byo namwe murirebera, muragenda muyabona hano, uraza kutubwira muri komenti. Nanjye ubwanjye ritegereje, ntabwo nabona icyo nshingiraho mvuga ko bitari ukuri. DJ Bisoso asanzwe afite undi mugore mu Rwanda basezeranye, banafitanye abana 3 barimo abahungu 2 n'umukobwa umwe. Uyu Mudij akaba n'umunyamakuru, ngira ngo muramuzi, ni umunyamakuru kuri RBA. Yamaganye amakuru avuga ko yakoze ubukwe, ahubwo ahamya ko ari umuvandimwe we yari ahagarariye. Nge ndija Kodu Karivano kuri Facebook, Twitter na Instagram, kandi Kodu TV no mu nda y'isi tugerayo. Wow, no mu nda y'isi tugerayo. Iyi ni Kodu TV. Asante na ko badukurikiye. Dukomeze tubane mu zindi nkuru z'ubutaha. Urabizi buri kimwe cyose nta handi ni hano kuri Kodu TV. Kora subscribe uko ni agaciro kuri twe, biratwubaka, udukomeza ikaduha n'izindi imbaraga. Turagushimiye kuba wabashije kubana natwe. Hasta la vista, Imana ikomeze kuhagera.